Eki nikishangwa muri Isaka omu division ya Hoima East omu rurembo rwa Hoima kandi nikirundanirwamu bibi oburikuruga omu irwariro erikuru erya Hoima. Abaturanyi bajangwa amagara gaabo gorekyerire akabi kahango bwanyuma y'obibi kutandika kwejwanza omu maizi agu barikukozesa omu maka gaabo. Nosanga nigakurukutirako emu n'omuziga nigaturabamu kale ntutiina n'okutiima n'obwemara kukya tutunga raguni agaragoni go nigakurukuta amaizi ago nigo bakoraki bakutaha nibatwara nibahereza abantu. Twina abaana hano abakwajura nga nyina abaana babiri ate ebize bikwa nibirabo muhando mu kifule ijo muno byona biyagwire bichafu omwana bagenda kakwata narwara neto abantu akutukurwara abo kubo buko kusaga bukuguruka tukulira ntina turagenda kurujirira abatura habatagire cyakorwa amagara gabo gari mu kabi. Tukusaba obuyambi tukyore mutulyombeke kuyaka tuongezo step eri haiguru na gano kubigulira omukura hali obagulo gweifo nkugano gasobole koraki kulibata. Twakira omuhezi wa meya ahabwa orurembo rwa Hoima Sylvia Narumaga ahanshongeji. Hoima Hospital egira management yetongoire hali Hoima City. Ka Hoima City tugireyo mpengejinga management ya Hoima Hospital okurora nti yabaheke okoraho okurala gunego yareka okuba kizibu abataka kandi ati ntulanta tugenda ombwire bwenjura genda kwongera kuba kizibu kindi. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.